Vidite i Vladu Svilokosa, suca koji je jučer onako pao kao pokošen u dvorani. Hvala Bogu, sve u redu, sasvim se oporavio, on je tu u dvorani, dakle sve u redu s njim, što nam je iznimno drago nakon liječničkih pregleda otpuštenje iz Zadarske bolnice. Tamo je Mandžukić na strani, Lovren je predugo držao loptu, već Hajduk ide u novi napad, Jertec i tamo je gol! Gol vodi Hajduk 1:0 pogodkom bivšeg Dinamovca Darija Jerteca, početak četvrte minute, a sve je zapuhao u principu pogodkom Jerteca. Za sada Spličani malo mijenjaju lopte na stranu, to je Aračić i gol! 2:0! Ante Aračić. Sjajan početak za Hajduk, 6. minuta. Čovjek koji je dugo igrao vani pa je doveden na poziciju boka na pojačanje. Evo sada zabija svoj prvi gol u dresu Hajduka, doduše na malom terenu, ali i to se računa i to se ne bacaju razni predmeti u teren. Pokušava Vrdoljak i izgubljena lopta Vrdoljaka. Ibričić cijelo vrijeme na terenu. Prve minute i gol! 3:0. Senijad Ibričić, 11. njegov pogodak u ovom natjecanju na dvoranskom turniru. Sada još veća prednost što se tiče utrke za najboljeg strijelca. Pogledajte, čim se ostavi na 1,2 m, Ibričić je neumoljiv. 3:0. Samir Gabrić i gol! To je 3:1, pogodak za Dinamo postigao Ilija Sivonjić, evo i Bad Blue Boysi su došli malo kasno na utakmicu, taman na vrijeme da bi proslavili taj pogodak Dinama. Ilija Sivonjić, 3:1. Dinamo je izvadio vratara, sada ulogu igrača vratara obavlja Hrgović, ali prazan je gol. Hoće li Tomić pucati na prazna vrata i to je gol. To je gol, evo upisao se i čuvar mreže Hajduka u strijelce, dozvoljeno je pravilima, nije bilo prekida igre i u 22. minuti Hajduk vodi 4:1, možda su malo previše požurili Dinamovci, prerano izvadili golmana i evo to se osvetilo, to je novi gol za Hajduk. Samir. Tu su dvojica bila na Sivonjiću, već je Tomić to dodao, evo prilike i gol! 4:2, Dinamo se budi u samoj završnici, 4:2, Pivarić je pogodio, da vidimo koliko do kraja. 1 minuta i 7 sekundi, na brzinu je to izveo Tomić za mladog Pivarića. Gol rukom. I to još mogao biti i jedan pogodak, ni kriv ni dužan. Za 5:1 pogađa Dario Jertec, za 5:2 oprostite, dakle Hajduk Dinamo 5:2. Hajduk je, zahvaljujući svojoj 9. pobjedi u finalu dvoranskog prvenstva, Dinamo će i dalje ostati klub koji nije osvojio dvoransko prvenstvo. Hajduk u završnici i cijenjeni gledatelji, toliko za sada.